Pripremni period za proslavu 1700. godišnjice Prvog Vaseljenskog sabora u Nikeji, koja je održana od 27. do 30. novembra u Turskoj, nedvosmisleno je ukazivao da će doći do formiranja ekumenističke crkve, odnosno do unije, o čemu smo govorili u klipu koji smo objavili uoči proslave. Poglavari Vatikana i Fanara išli su na to da se javnosti prikaže kako tobož obe crkve imaju istu veru, pa prema tome više nema prepreka za ujedinjenje. U tom cilju, Papa se u dokumentu In Unitate Fidei, jedinstvo vere, odrekao filiokve, jedne od glavnih jeresi Rimokatoličke crkve, po kojoj Duh Sveti ishodi ne samo od Oca, kako je učio Gospod Isus Hristos, već i od Sina. Pav 14. je odricanje od filiokve obrazložio potrebom jedinstva sa pravoslavnom crkvom. Prvog dana proslave, na temeljima drevne Nikeje, pročitan je Nikeov carigradski simbol vere, bez filiokve. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son is worshipped and glorified. Posle zajedničkog čitanja Nikeov carigradskog simbola vere u izniku, oba poglavara su izjavila da pravoslavni i katolici imaju istu veru i da je ta vera saglasna veri svetih otaca Sabora u Nikeji 325. godine i Carigradu 381. godine, na kojima je formiran Nikeov carigradski simbol vere. Papa se dakle odrekao filiokve, koja je osuđena kao jeres na 8. Vaseljenskom saboru, održanom pod Svetim Fotijem Velikim od 879. do 880. godine u Carigradu. Ali u rimokatolicizmu su ostale još mnoge jeresi. Primer, papski primat i nepogrešivost, beskvasne hostije za pričešće, čistilište, bezgrešno začeće presvete Bogorodice, stvorena blagodat i energija Svetog Duha, pretvaranje crkve u sekularnu državu i odnedavno dokumenat Fiducia Supplicans, kojim se dozvoljava blagosiljanje istopolnih brakova. Sljedeći događaj, bez presedana od velikog raskola 1054. godine, zbio se 29. novembra u crkvi Svetog Đorđa na Fanaru, gde je održana doksologija, služba zahvalnosti, učešće patrijarha Vartolomeja i pape Lava Rimskog. Tokom ovog molebana, Papa Lav je pomenut ispred patrijarha Vartolomeja. Tokom bogosluženja upućena je posebna molitva za zdravlje oba crkvena poglavara, pri čemu je prvo pomenuto ime rimskog pontifeksa sa titulom Njegova svetost. Tokom velike jektenije, đakon je izgovorio sljedeću molitvu. Molimo se i za njegovu svetost episkopa i papu Lava, i našeg arhijepiskopa i patrijarha Vartolomeja, i da upravi njihove korake na svako dobro delo. Nakon toga hor je 3 puta otpevao Gospode pomiluj. U tom trenutku Papa Lav i patrijarh Vartolomej stajali su na soleji, svako sa jedne strane carskih dveri. Na kraju službe hor je otpevao Mnogaja ljeta i za patrijarha Vartolomeja i za papu Lava. Čulo se, Gospode, sačuvaj na mnogaja ljeta presvetog papu našeg Lava. Gospode Bože naš, i svesvetog i preblagoslovenog patrijarha našeg Vartolomeja Vaseljenskog. Na proslavi su bili prisutni patrijarh Aleksandrijski Teodor, jerarsi Carigradske i Rimske crkve, predstavnici Sirijske, Koptske i Jermenske crkve, izaslanici protestantske i anglikanske zajednice i zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Michael Kyrgios. Tokom doksologije Papa i patrijarh su izgovorili Oče naš na latinskom. Zatim su istovremeno blagoslovili pastvu, stojeći na carskim dverima. Jedan od centralnih događaja proslave bio je i potpisivanje zajedničke deklaracije, u kojoj je par puta naglašeno jedinstvo pravoslavne i katoličke crkve.
Proslava je okarakterisana kao promisliteljski događaj jedinstva. Jedna od glavnih ideja događaja u Izniku i na Fanaru bila je da se pokaže da je carigradski patrijarh jedini ovlašćeni predstavnik celog pravoslavlja i da je po važnosti uporediv sa papom u rimokatoličkoj crkvi. Ostali predstojatelji pomesnih pravoslavnih crkava svedeni su na sporedne ili nikakve uloge. Činjenica je da su ostale pomesne pravoslavne crkve, osim gruzijske, doprinele papističkim ambicijama Vartolomeja, potpisavši sve odluke Kritskog sabora 2016. godine, koji je također doprineo i uniji, time što je sve jeretičke skupine priznao za crkve. Međutim, ovdje postoji i jedna istorijska ironija. U vreme Nikejskog sabora 325. godine Carigrad još nije postojao. Grad je osnovan tek 330. godine. Shodno tome, nije postojala ni Carigradska patrijaršija. Na proslavama u Turskoj, kao što smo već pomenuli, bio je prisutan još jedan predstavnik drevne pentarhije, Aleksandrijski patrijarh. Patrijarsi Antiohije i Jerusalima su odbili da dođu, dok patrijarh Ruske crkve nije ni pozvan. Iz pomesnih pravoslavnih crkava za sada nema reakcija na stvaranje ekumenističke crkve u Turskoj. I Sveta Gora generalno ćuti. Oglasio se samo manastir Esfigmen, koji stoji nepokolebljivo na braniku pravoslavlja. Vredi podsjetiti se da je Esfigmen već oko 60 godina u prekidu molitvenog opštenja sa Carigradskom patrijaršijom, zbog čega su njegovi monasi surovo progonjeni od grčkih vlasti, koje instruiše patrijarh Vartolomej. Sveti manastir Esfigmen je izdao jedno od najoštrijih saopštenja posljednjih godina. Esfigmen je oštro podigao ton oko međuhrišćanskog dijaloga, upozoravajući na ogromno duhovno odstupanje i govoreći o novom padu crkve. Stav Esfigmena već je izazvao snažne vibracije u crkvenoj sferi, jer je direktno usmeren protiv mišljenja i javnih interpretacija koje, kako monasi ističu, jesu u potpunoj suprotnosti sa pravoslavnom tradicijom. Saopštenje počinje oštrom retorikom i jasnim ciljanjem. Monasi Esfigmena kažu da su posljednjih dana promovisani stavovi koji menjaju dogme i pokušavaju da predstave crkvu kao promenljivi sistem ideja. U centru kritike je pokušaj određenih teologa da predstave novi način pristupa dijalogu sa drugim konfesijama. Monasi manastira Esfigmen sa tugom i dubokim bolom obaveštavaju pastvu pravoslavnog hrišćanstva da će jučerašnji dan i sve što se dogodilo tokom papine posete Fanaru ući u istoriju kao novi pad Carigrada, a jedinom razlikom što je jučerašnji bio organizovan i sproveden od strane ekumenista prerušenih u crkvu i njeno telo. Monasi Esfigmena pišu da je juče naš Hristos ponovo izdan. Trebalo je 30 srebrnjaka da se zaborave temeljni principi naše vere, vaseljenski sabori i sveti kanoni svetih otaca naše crkve. Monasi iz Esfigmena također kažu da se oni koji su prisustvovali službi, kojoj je prisustvovao i Papa Lav, odvajaju od crkve više nemajući moć da je rane. Naglasili su da ekonomija, odnosno nishođenje, sama po sebi ne može postati vera, niti otpadništvo od vere može postati pravilo. To bi naravno odgovaralo neprijateljima pravoslavne vere, ali mi im nećemo napraviti takav ustupak. Srećom, produžuju Esfigmenci, sveti kanoni su jasni. To su čvrsti temelji koje profesionalni izdajnici vere neće poljuljati. Nisu se stideli čak ni da izjave da nastavljamo sa čvrstom odlučnošću da hodimo putem dijaloga, sa ljubavlju i istinom, ka toliko željenom obnavljanju punog zajedništva između naših sestrinskih crkava. Ali naša pravoslavna vera je hristocentrična, a ne episkopocentrična. Esfigmen poziva vernike da se ne zanose novim terminima i modernim frazama koje, kako naglašavaju, ostavljaju utisak da je pravoslavlje polje dijaloga bez ograničenja.
Vera je hristocentrična, navodi manastir, i ne menja se zato što se menjaju društveni odnosi. Monasi pozivaju narod da bude razborit, da proučava tradiciju i ne prihvata nekritički ono što se predstavlja kao nova teologija.